Chicken hun ki mender ki batmu banik tre shi ki thany umden mentaka step ka nyau tarik naitung kila syakbat ha ki dukot ka ki SU nongpo circle ban pej ki kot kisla ki jongki hadin ka ni ka jingpej ya ki kot kisla la syam ba ki don ki bombiang ya ki kot don kam kumta nakaliang ka seng kila pen paino ya ki haba keren shi ki lat pathai khubor usam la bayai syak kharshen lor ulaya thu baka seng ka persyang ban tek lakam ya ka jingrung kertep ki mender syajella jongi namar ka bu jingma yang ki try jela ha kejuk kapor ula ongru kane ka penduk lat ru ya ki samla jongi ki balak ban tre ya ka no ka kam namar ya ki jing tre baro lawan rak nong tre lut nabar ban tre ya ki kam nakal yang ka seng ka kentu ya ki kontraktor ban perkhat shwa ya ki breu la jong bat la wan rak nabar de ban biang ya ki kot kisla lem kumta ka seng kan nom ailat namar kala ima ka rukom wan ki mender jadi dia sih betul dia otak kalau untuk jelas di bab yang ikut bukan ibarat jelas bukan itu berarti sport tapi untuk ini mulai yang kesan tapi dia maknanya berupa pasti dia di final untuk menengok di bab yang ikut jelas yang kesan di nah kok sport dia obat menjadi jadi yo dan gue pasti jelas kemudian jelas bukan trade aja kok ini nak yang sendro itu bahas untuk sport company nama mana sih di baru kedai ke web company ke company ya jikam kedai bagian ada jam di jam kalau kita punya sama di Selong naknya ini iseng di keren besar ya company kaptor di company yang kita jikam ya habis ini kam berat kerja coba di pun semua juga kita lah bercerai sampai mana kita sport kita jam Ngai kai ka belum kita company kontrak di bawah sila di komisi loan di Islam ba kai ka jing pelong pat ka long ka khanglat di pun sama ji di pada dunia ka ta se mun kai la di don sa ka ngai di pat ka jing gunong iki yang ji ka sang di la hapjur di hamjur di sa pa di company la di kontrak wala ji de lokal ji la di panabar ro ba di namanya sia bagi ruang ba kini si ang ne ko apri sab jini ba de ki da bulu jongi ro yang kita ngelak nomor bagi dia, mungkin punya, wani kita pada bar, pada train, ada pokok, pilih, siap,